parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise haka jinge kendu ubat is nei hing ubde kurtong yakun election keseng VPP na umroi constituency bad hak jinge keren bat une orang ba ha office trekam jong ke parti ha boy rembong ulong ba watla ke parti gedang syuyat dang tang artelik election Henry kipai ba kila peni ya ke jingshan ya ai kene parti daga jingdon jong ginong ilam ke badon ya ke jingkit kli na ke benta bantai pen bahaya ke imlang salang bat ya keri ke jaj benreu ulong ru bah umroy un ha bane khon ya ke nong ya irang ke bala kamlin ha ka kam politics ke bakentop ya UMLA barem ke umroy constituency bat kum curu ya MDC bamenta jong kene ke constituency Henry kene kamsyam la penduk mensim yo namar ki pai ba ki yo bat ki ru ye ke parti bat na kesngi ulan nang yo mensim namar haman ki jingilang pai ba ki bala penlong ha keleng ki senong ke umroy constituency ki pai ba ki lawan ban ai mensim yo ulong ru bala dagi pai ba hi ki ibet ban island ya ke VPP banilam ya ke isi ha district council ula kentu ye ki pai ba ban kersian yo na umroy bat ban penjob ru yo da ke baula kular ba watla hakipor ke ba syam parla don jengmot ban yekhun ya ke election MDC ula ju kersian bahaya ki pai ba kat ba ula bat kat no kan long ke jing yo bor ban tre shushu kham bahaya ke kam lada ki ailat yo ban long UMDC ka thai ni ninti ki jongi hapo umroy kunsi dei ka jing benkre nang mentakan election ka dei ka ba nistunat hi amar bakat sya ka ba gilej haman kisno yo ya ka support kaba kibriu ki paj bang ki bajing ki basem ki kha ki man kat sha bangi kandu ka jubab ka mi bena ki lamba ki kwa man kesan ba wat ki bajing try jung aru ki ong ba lembuk ke dau pra ngileng ada pai lupa dayo mono ru ngede pai aga simbol jung ba kata kali kubur setelah te dangalit sakino kino ki jakaru wat men shade ke bal pipet ya karu kom im gujungki I kumba kita ki timen kumba kinmon ya kanu kuno ke parti ke balak ban yo kala ke jera pandai ke pusto kono ne kendu untuk timen shade ke ba no akta ki ai ke musim ya ke ba ki ada rai lupa yang ba ngi ada bai nadu MP ngi ada Sean akasap pra bat MDC ru ngin Sean akasap pra emleru ngin Sean akasap adi kata khobor ke bustran ha pai ba donga umroi ko si jungi ya mentahi ki kwa ba isliang ya ban ai kesan kan ke parti ke jungi ba George lungdo emle bare mu MDC tena taune sitting MDC ru de udan sarkar ke gi smo jung pi ba pia kon persya kini gi porlong bai kon lang jadi kon persya kini hanga hi hawanya tip collection gari ke ba henry ngam tip pade ya ka donut jong pai ba henry kat ka bang asyemi kim kwa shu ya bani kerni kita namar pa kini ki pai ba ki jubab dal de lade haswa bang ken maka maki ki jubab ki juong ye kini kentin ngi kersan hi au independent ngi kersan hi ya ki we political party lat hi na kan VP kalau muka ju hi ko kersan ya kan NPP don ki ba kham nut ban kerni ki bangi bakat ban kersan ya ki we political party lat naga VP kesan direct senan hi au haga NPP namar kat ban penbunkam mila de namar ba kreatif lupa ba haga ba khadu kharwahi kita ke don langaju namar bangimla banlen ha assembly ka kongres kia keren kia tai I kumba kin ya jinga chuchungki kamde ki bakai ya ka parti NPP ka bahangi 5 page per district council ka NPP baga kongres ke tri te ya ki UDP ya ki kongres ki independent pajba wada yoi bandet tu lupa de nama kadau ba ngamdon ka jing sno seir ngamdon ka jing sno do mensim nomor pajba hi ulah satu hamba
ban yang apan dit habade amar kilas tu khambam ki namar ki lek wan kitip council ki namar ba komungi jukan na ko por ba ga district council ga de ba kongsan ha ka ba don kam ha na ka banta jungi ri khamta mingi ko pai khasi badang don pringin duna te kai bangi kwa kalong bangi poi district council kam de yangi ko mengaju kan saki wei snong habang ali alap election bakam de kabangi wan ya kabani kun election ban yo ek burong namar ngi kwa bandi sakri ipaj ba kiri kan kata kade ba ahmad kabangi ngi la pelong do long snam ngi na du banga jon kan ke parti kabaat le kalong bangi na council kumo ong ipi kade kabangi kwa man penek pusa ya kariti insya ikwa man penek pusa ya kandung siap kabangi ngi belum try dalade yalade namar ngi i ha kipo ke balin kajelam jeng ki beipat ki kas ki sarkar ki bakaro kila persang ya kaban khang timau kila persang khang ya ti siam ha ki bun ki benta gaba ka state kalas ketuklar ke council ternak kalang junga kumukan ini kadang poi syak jeng job kathong jungi galong bet bangin netre rengkat bagi nulam juga parti bayakan no kabenta kabanung kamle kapati kapai namar hangi kamdei ba ngang di bakri de parti ke de bakri ya ha ka jeng lam jungi lam pastat jungi bat ki bedon ka jingkit kri na kabenta ribu de penra kumjongi Pak Arden bolong person rong Pak jungi Dr. Ki Ejesengkon Dr. Marbo Dr. Erpis kini kidi ba kin Dr. Kashen bat ki we kini lam ki ba khamat parti ni de borom ki nama ki len yala de na ka benta ka ribu je bat mangiru kum kita kandidat ni don kaju jumur ya ka ban tenrong lem ya ka ne kelengkor na ka benta ban penim ya kari kasi jenti jungi bat ya ka jelahi brokowi nyakalang juga aku mukan ini jangan ke parti WP nak umroy ngai ke kubur sikit ba lembaga ne hai kubur ba pin ailem ya ketiga yang ke pin Krishan te ngajukren na kawi ke jakas kawin jaka namar ba ha ka jingele jawan kumbriu ngamde bujang ngadon sibun ni hari ke jingtuna juga kamdei ke bakta pat ya salang hari kelong haneh tai ke don entah lara long ke balong dala long ke bala ngakwa berkepat ipai ba ngurit dalam musim masukya bakin ailem me kejing kesan ya kana kepati WBP ki jongi ngadan hapre kejing tuna jong aru ai kejing kesan ya kepati kumong pi berkepati ke dei bakri do ai kejing kesan bangin yo ya keban form ya ka isi apa district council khang bangila ban weng no ya bebun ki benta ke ba kejing jersey jeng bam sam kaba don sibun kejing pembet kiba hapo district council daga parti hi kajelam jeng tumbo ngai pi kini lam ba khamat kin sapni ya kanu ko bangi mana na menta kabha kamyan na menta ka imam salah kumba kalong mentan mar ba kajing elap election gale chan chat kajing hirong yemi jeng pai ba kala nang mi nagasing sekasing pano piso kumba pi kun nagane election yang terakhir so mga hape kun hi pat ka parti NPP amar kumong ngi pil mane baki wi parti ade parti NPP na habi kun ni NPP kadai kaje kun hani ka election mata kadai hapleng saw la boy baro ngi sawut ni kun kine kilong kawai bat ngi ke parti WP ngi de tamur ni haba kalong kumta pada pidon nem ga jingkerman pada phila pani kun tigi south ligi kanun ngaso jingkerman kadon bahan amar ba kumong ipi ba ba de start ula de berai lupa bat uyu itu bat uyu bat ya kai ke pelajar wa de kum ta kam de ki kun jongam ta tangam roi kam de hari ke de ki kun mangabot pat ba takadau ngaso bangam don gini su shifting nomor ba pat ba ngamong ba baro live sahojar but live sahojar ngut kindon ba tai kion sibun ba kiban kersan ni parti ka ba makihi kin habi kun persai kene ngang de tang pa nuyelam kuban yelam syahmat na mentar parti Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai